وابسته به عشق اشقان چه نظر دارید؟ عشق ایروزا بله خیلی چی بگم همش دروغه عشق اشقان ایروزا همش دروغه سبب در آن است که بچه ها کنکرت نیستن مقصد یک کس کتی گپ نمیزنن هم например من کتی گپ میزنم با عروس 10 تا دیگه دارن баб никан точнее сказать ошиқои ҷавонон ҳозирон ягон ташбаҳ нестанд ростакӣ нестанд ҳамаш дурӯға ё ҳамаш гашан шиштаги ӯ ҳамаш дурӯға агар ӯро ягон касаи дига мекунанд ӯ оиладор мешавад ӯ бо ҷудо мешаванд айболо ҳамин шудо мегиранд ба ишқи ҷавонони имрӯза гуфтанӣ ҳастем ки хай чӣ бигӯем мақсад ҳамин духтароро мақсад фанд фиреб накунанд ба ишқи ошиқон яъне гуфтаниам ки ҳамин варзишгаро ҳамин хе бугум мақсад ошиқӣ накунанд яъне ки ай ба варзиш машғул шаванд мақсад ки ишқи ҳам варзишгар яъне варзиш мебошад шумо ба ишқ бовар доред? Не. барои чӣ? барои ки духтари ҳозир ҳамаш мол пул будан асад масад будан асад доранд бачаро нигоҳ карда аз ҳамин сабаб ошиқ мешаванд. فکر میکنه که جوانان امروزه دست به دست میگردن عشقی واقعی هستن؟ نه به فکرم دروزه بسیاری عاشقازی در پول مول در چی بایگری هستن همه عاشقی همه در بچه ها دخترها عاشقی را نمیدونن برای سوم عاشقی میکنن در این حیات یگان انسان نیست که در حیات خودش عاشق نشده باشد همه انسان عاشق میشود یک انسان در حیات چند بار عاشق شده میتونه؟ چند باری معقولش باشد дар ҳаёт як бор мешавад дар дилиш як тада ошиқ мешавад як где-то 20 маротиба ошиқ шудагӣ 20 маротиба фикр мекунед ҳамаи ишқатон пок буд тоза буд бале ҳоло ҳам ошиқӣ доред бо ягон шахс бале дораму лекин ба ишқам бовар надорад фикр мекунед дуюмбора ошиқ шуда мешавад намешавад ба ишқ аз нигоҳи аввал боварӣ доред боварӣ доштем хеле шукарда албатта ҳар шахс ҳар вақте ки аввал мо калимаи ишқро ба забон биёрем аввал ишқи заминӣ ва ишқ байни ду ҷинсро ба пеши назар меорем вале ин нодуруст аст ишқ асосан мешавад ҳам ишқ ба ватан ҳам ишқ ба модар ишқ ба сарзамин ишқ ва аз ҳама охир ишқ яъне ба худ агар нисбат ба худ ишқ дорӣ дигарон ҳам туро дӯст медоранд яъне ҳар касе ки ба худ ошиқ аст дигаронро ҳам метавонад дили дигаронро низ ба даст биёрад аммо имрӯз ошиқ ҳастед албатта инсон беишқ намешавад ман айни замон ҳам ишқи модар ҳам ишқи ватан ва ҳам ишқ ба ҳамсари ояндаамро дар дили худ мепарварам ишқи ҷавонони имрӯза аз ишқи ҷавонони дирӯз чӣ фарқ дорад Ой, конечно, фарқ мекунад. Ишқи ҷанонаи имрӯза преследуют какие-то корыстные цели. Ҳозир духтаро меркантильны шудагӣ. Ҳама не, но большинство. Сразу мепурсанд ҷавонбача мошин дорад, хона дорад, куҷо ба кор мекунад. Это вот важно для них. Любовь уже на втором плане. А в наше время было по-другому. Даже у нас в голове не было. Ақлам мунарам мерасидки пурсем мошин дорад ва аз куҷо. худи шумо ошиқ шуда оиладор шудаед? Не, мо ҳамсоя. Баъди 2 хона шавҳари ман моро шинос кардан. Хай вохӯрдем, ну поговорили, после чего писант омад, да. ба рӯзи ошиқон чӣ назар доред? рӯзи ошиқон яке аз рӯзҳои таърихӣ мебошад ки махсусан ошиқон онро бетоқатона интизор мешаванд ва инро дар рӯзҳо рӯзи Валентини муқаддас мегӯянд. Ну, это бо як сабаб ки хурсандӣ кунанд ҷавонон. Я так прям вот
сильно верить, не верю. عشق پاک فکر میکنید در این سالها باشه؟ Хаст, да, есть, очень мало, ишқи пок ҳаст. ба ақидаи ман рӯзи Валентин хато мегӯяд, барое ки мо мардоми мусулмонем, ҳама халқи тоҷик иди мо нест, ҳамин сабаб ҷашнгиришам ба худ ва менталитети тоҷик тури намегирад. فکر میکنید عشق جوانان امروزه واقعی هست، پاک هست؟ عشق پاک، عشق اساساً عشق خودش پاک می شود. وقتی که ناپاک شد وای رو ما نمیتونیم عشق بگوییم. وقتی ناپاک شد وای مناسبتی دغلانه و غیر خالصانه میشه، یک مناسبت عادی میشه. اینکه وقتی عشق گفتیم عشق همه وقت باید پاک باشه، یا پاک باشه یا نباشه. شما نسبت به روز اشقان یعنی روز ولنتین چی نظر دارید؟ هر یک شخص در اویله باید نسبت اویله خود محبت داشته باشد و همین روز اشقان چون که روز همه را جشن میگیرند، فکر میکنم که در همین وقت باید با اویله خود زیادتر اهمیتی همون روز رو مثال مخصوص کنی و نسبت به اویله بیشتر اهمیتی دقت دهی و یگان چیزی یک چیزی بکنی که خودش حیران شود در همین روز. آیا شما با همسر نازنینتان که امروز طفل دارید و به سر گشت برآمده، آیا شما نقض دیده مخلوق کرده گرفتید، عاشق شده گرفتید یا اینکه عائله دار شده یا اینکه این امر تقدیر بود؟ یکدیگر رو خودم نه که در دوام شناسایی بعد آهسته آهسته محبت هم پیدا شد. بعد اساس عائله ما رو از محبت تشکیل میده. اول باوری دارید؟ بله آخر وقت خیلی میشود که همین میبینی جفتی خود را میگی اوه من همین ایما بوده است. حضورت باید جوانان را توصیه می همین است که البته عشق از نگاه اول وجود داره، نه که به هر حال باید پیش از گرفتن باید خیلی مثال سنجیده بینید که مثال از جهت روانی مثال با هم دیگر مطابق هستید، مثال در آینده ببینید که مثال یک دوربینی باشد که انسان بفهمد که مثال تez سراسیمه شدن در کار نیست است. خوب است که مثال در دوام یک چند وقت ببینید که آیا چی چیزها عمومی دارد در مابین خود، مثال شوق‌های عمومی دارد یا که مثال بچی با کدام چیز مثال خصلت‌ها موافقت میکند. بعد مثال میبینن که مثال پدر و مادرم مثال خشت برو نسبت خود چی باشن، راضی باشن برای همین اویله، مثال زیدی مثال خواهشی پدر و مادرم رفتن لازم نیست. ҳарчанд ки имрӯзҳо ҷавонон мушт ба сина мезананду худро ошиқ мегӯянд, вале чӣ тавре ки шумо шоҳид гаштед, бисёриҳо ҳақиқӣ будани ишқи ҷавонони имрӯзаро рад мекунанд. ба назари шумо чӣ? оё ишқи ҷавонони имрӯза ҳақиқӣ аст ё не?